Saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang sudah hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Saya doakan semoga selamat sampai tujuan, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami ucapkan kepada kedua mempelai semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sluku bata Allah Allah bato ela elo siramo menyang sono le oleh payung motor sluku bato bato ela elo si Romo menyang Solo oleh payung Batani bocah yen urip golek odoe boleh ya? Iya. Ustaz Azizi mungkin. Oh, tahu Ustaz. Langsung. Coba. Nah, langsung lanjut Ustaz lanjut. Boleh nih kan. Langsung. Ada harus ada jadi. Ani kata sampai napu kemarin bisa, serba bisa nih kan. Ada sampai napu biasa nih kan. Pada. Oke. Tore mana ada? Tore. Sluku bato bato ela elo Masya Allah. si Ramo menyang Solo leh oleh payung motor sluku bato ela elo si Romo menyang Solo le oleh payung motor Mak.
lo 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 ngebang wang mati orang apa ino pambatane bocah yen rep kole Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
Thank you.